पहाचरे जात्राय लस्ता चौलाथो पारू खोरा जात्राय दी नेवातेगु थिथि ट्वाले मरजा नकीको परम्परा दु केता पूजा मया निपी कुमार मचात व इही मया निपी कन्या मचापिन्त पूजायाना मरजा नकीगु ख थोही छोले मखय कुमारी माजोया त न मरजा नकल मख कुमारी या त मखने हे मरजा नकी पहाचरे खुनु नकीगु मरजा तान्त्रिक विधि पूजायाना थुया त गुदै थो जा नलथासा मस्ते त बर्खा यामे जुइगु छुन कथया लोच थि फै मखुथाई मरजा ये मख नाप भिन्ध्यत्वा ते बाहा वंघ त्यंग कंग आदि थासे नकेगु चलन्दु थथे थिथि ट्वाले नकावया चंगु मरजा गुथि पाखे ढ्याकावो गुदु चिन्निता लोसा खासा तया नकीगु मरजा मस्ते त प्रसाद्य रूपे नकावोगु खनिदु थो परम्परा करिब 16 पेस दन्ह्यनिसे न्याना वया चंगु जानकारी लगत वाया गुथि खल पाखे बियादिगु ख